Koliko kilometara ima najduži autoput na svetu? Autoput Pan American Highway trenutno je najduži na svetu. Ovaj autoput prolazi kroz čak 14 zemalja i prostire se na 2 kontinenta, spajajući Severnu i Južnu Ameriku. Počinje na Aljasci u mestu Prudhoe Bay i proteže se sve do najjužnijeg grada na svetu, Ushuaia u Argentini. Ovaj autoput nije samo najduži, već je i jedan od najraznovrsnijih puteva na svetu, pružajući putnicima priliku da iskuse različite kulture i osete sve tipove klima. Pored polarne klime u mestu Prudhoe Bay, putnici bi iskusili subpolarnu, umereno kontinentalnu, subtropsku, ekvatorijalnu i na kraju tropsku klimu. Panamerička magistrala prolazi kroz razne predele, uključujući guste tropske šume, pustinje, planinske prevoje i morska područja. A dužina ovog puta iznosi 30.431 km. Lajkite video i zapratite kanal Tajna svemira.